wavela uDavide yamsizela inkukane yamnika ingubo zayo azifa nje uDavide wathi Nkosi ngiyaxolisa kukhona indlela enaniyo mhlanganise enhlanga khona indlela enaniyo mhlanganise enhlanga kodwa uThixo wanika siloyiso zazingekho ingubo zensimbi kodwa yayikhola ingubo yensimbi kumoya ayakukhona kodwa kuthiwa uzonikeza intombi le ntombi yasemkomkanini intombi kabantu kakumkani le ntombi kuthiwa uzoyiphiwa ngamanye amazwi akazulobola kodwa intombi yaphi ngokuxa kaloku abantwana bathi uthatha intombi yasemkomkanini ulobola ngenkomo eziyi-100 le ntombi yaphi yasemkomkanini kodwa ngokuthi uThixo izonikwa mahala nje yona mayinqama ubomi bayo